Dobar dan dragi ljudi, Vedran Bađun, realno u borbama. Evo ovaj put je tema boks i finale Hrvatske u super teškoj kategoriji između Luke Pratljačića i Marka Miluna. Pogledajte video. Pa šta reći ljudi moji, evo pogledao sam već, prijatelj mi je posla da pogledam, zanimalo ga je moje mišljenje naravno. Da budem kratak, Pratljačić pobijedio 2-1 u rundama po meni, međutim katastrofalno suđenje. Šta mogu vidjeti? Mogu vidjeti da taj momak Pratljačić, nisam ga poznavao prije, moram priznati, ja to ne pratim. Jako je fizički onako impozantno izgleda. Građen je super za boks, visok, dugi ekstremiteti, jak, velike krupne glave. Otporan na udarce. Malo mu kondicija štekaje, malo izdušio već u trećoj rundi, ali bija tempo silovit, bija tempo jak. Kako ja vidim meč, prvu rundu on dobija ono jako blizu, cijeli meč jako blizu, mogla ići na drugu stranu. Prve dvije runde on dobija, bez obzira na ovaj knockdown koji uopće nije treba biti knockdown, ono brojanje onog suca, oba dva brojanja suca je sramotno. Mislim, ono je sramotno i to isfrustrira malo Miluna i bilo kojeg drugog borca bi to isfrustriralo. Ja ne znam koje su stvari se događaju u tom savezu boksačkom Hrvatske, ali mi se čini da šikaniraju Lea. Nekako mi se čini, ovaj sudac mi izgleda ko da je ono jedva čeka samo neki moment, neki bezvezni udarac, bilo kakav, samo da može brojati. Mislim, ne znam, ja ne mogu tvrditi ništa, ali tako meni izgledalo, kod čovjeku sa strane koji gleda nepristran totalno. Niti ja imam šta za ovoga prijatelja navijati ili nešto, nemam za nikog, ono, samo sam realan. I to je možda malo meč onako okrenilo i kod sudaca linijskih i kod Miluna u glavi, jer mu je napravilo pressing, ono, gubi na te bodove, a realno ono, uopće nisu bili knockdowni, nijedan ni drugi, bezvezni, očajni knockdowni, očajni odlake suca, ono, taj sudac mi možda treba suditi, možda neko kukićenje goblema ili nešto tako, mislim, nema veze sa borbom, to je borba, brate, je amatersko, ali opet je borba, daj nešto, ono, daj da se zaljulja, daj da padne napad, ne možeš neki udarac, ono, obični koji nije ni osjetio, a sad to treba bodovati, jer možda je treba više na početku prve runde, kad je Milun ono malo kao zatetura. To bi, ajde, da si treba brojati, onda broji to, ono, on broji totalno nešto tamo bezvezno. Nema veze. Uglavnom Milun je više želja pobjedu, kondicijski bolje spreman, samo je propada dosta tom zadnjom rukom, on bi ono iša livo, on bi iša i propadne, iz daleka bi ga išao dokačiti i propabi, ono. Ima se osjećaj čak i da iz te isfrustriranosti, te ono prevelike želje radija neke bizarne greške ili radija malo i ono šporki boks nas, nečisti ono. Nekako u tom klinču udara, možda čak i poslije stopa i tako, te možda mu je to i odnilo pobjedu. Međutim, ovome Luki ne može niko ništa oduzeti, stvarno momak se lijepo borio, staložen, miran, nije pa na te provokacije, pari pristojan momak i sve to. I izborio je pravo za kvalifikacije za olimpijadu i prvenstvo države, jer nema se ko šta ljutit. Ja neću nikome ništa sugerirati, ni Milunu kako će nastaviti svoju karijeru, niti imam to pravo, niti mu mogu šta reći. Treba to prihvati kako je i nastavi dalje obodvojica, jel? Puno sreće obodvojici. Sviđa mi se ovaj momak, ono što sam vidio, pari skroz miran i onaj intervju što je da nakon meča isto skroz ono staložen miran. Nije pokazao nikakvi disrespekt i tako nešto. Odlično. Borba je bila dobra, intenzivna, nije bilo nekih nokauta ili nešto, ali je bila intenzivna borba, bilo je ono visoki tempo cijelo vrijeme. Eto ga ljudi moji, to je to, kratik video i idemo dalje. Sljedeći će biti o Radi Opačiću, pobjedio Iranca, želim pogledat meč pa ću malo o tome, može?